İslam'da Peygamberimizin sahabaların zamanından keyin çıkan din buzarlarda olgun. Peygamberimiz menen özün zamanında koşa çıkıp mendele peygambermін деген Musaylemetül Kezzab деген болған. Peygamberдің көзінің тирүүсүндө мен de peygamberмін деп peygamberlikті талашып çıkan adam болған. Бүгін ақыр заман жақындап баратқанда, бүгінгі күнде мен молдамын, мен din ilmin білем деген бар эле таза болуп калат дейсиз бе? Peygamberдің көзінің тирүүсүндө peygamberlikти талашкан адамдар болсо. Бүгүнчү Kıyamatқа чейин ошондой kezzaptar, dajjalдар, жалганчылар чыга берет. Так ушу динди айтып, мен алыммын, мен молдамын деп чыга берет. Kıyamatқа чейин. Башка элдерде чыгып келген, бизде де чыга берет. Дин маалыматын, бир туугандар, дин маалыматын алуу өтө адамды ойлондура турган, так, туура, Peygamberimizga чын жери жетип барган гана тармактан билим алыш керек. Ошол пайгамбардын заманынан кийин, сахабалардын заманынан кийин дин бузарлар чыкканда, элдин бардыгы кимди ээрчип аларын билбей калган кезде, биздин бул төп арада арабтар жакта эмес, биздин Орта Азия, бул Иран, бардыгынан бери жакка кошулуп чыккан өзүбүздүн имам Мухаммад Матуриди деген адам болгон. Имаму Ахли Сунна. Bu tarmaqtagı bizdin Ahli Sunna wal Jamaat'ın imamı olgun. Oşol kişi akida meselesin janagınday din buzarlardan ajratıp, taktap, mana Peygamberdin düşüngön akidası, sahabalardın düşüngön akidası, karmanıp kelgen akidası dep bizge uşol özübüzdün töp aradagı çıkkan uşol buzuqlardan tazalap, anam tuğra, Kur'an, sünnet menen kelgen akidаны bizge düşündürüp bergen. Özünün zamanındağı çıkkan bütün ilimlerdi. Bilesiz de musulmanların uçurunda uşul tarafta çıkkan al uçurdağı filosoflar bolgon, neçen degen matematikler bolgon, neçen degen özü kaysı ilim oşol uçurda önügü atkan bolsa, meyli medisina olsun musulman alımları bolgon. Alardın akidasına uşundup karap, korgop, Kur'an sünnetke to'g'rilab kelgan imam Maturidi olgan. Biz Orta Aziya bari musulmanlar imam Maturidi'nin aytqanına qarmanıp, Kur'an sünnetdegi aqidamizni to'g'rilab kelganmiz. Alar ulan zamanı ошол sahabalardan tabiinlerin, tabiinlerin zamanına жақын bolganlıktan aqidani to'g'ri bag'itda bergan. Biz aytamiz, biz Orta Aziya Hanafi mazhabi fiqh boyunca aqidada biz Maturidiyiz. Tegil tarafta, Araplar tarafta İmam Ash'ari деген çıkkan. Al kişi de uşul işti kılgan. Ekoyu bir zamanda olgun. Bir zamanda bul tarafta da, al tarafta da şunday din buzuqları çıkkan geçse, dindi korgop kalgan alımlar olgun. Oşol menen uşul günge çeyin, жақшынақай болу ölü, kança 100 yıl boyu. Mana 1200 yıl, 1300 yıl, özü Peygamber ötkönde beri 1440 yıl ötse. Mazhab eğileri İmam Azam rahmetullahi aleyh 80. yılı törölüp 150. yılı ölü atıdı. Sahabalardı körgön adam. Oşol kişinin akidası menen, oşol kişinin fiqh mazhabı menen kelatıp, alarday kılıp kim Kur'an'da düşün alır? Alarday olup kim hadiste düşün alır? Kaysı şalapay köküröğün alıp çıkalıp ben Abu Hanifa'dan жақсы düşünem deydi. Bu akılga sıybagan iş bunday söz, hiçbir dalili su geçmegen bir sözlerde aytışar. Biroq bugün bizden qo'mimizda şonday adamlar payda oldu. Abu Hanifa bir kişi olganda kim boluptur? İmam Maturidi kim boluptur? Al keyin çıkkan sahabaların içinde bolgon emes da degen sözlerde aytып atadi. Kırgızstan'ın içinde kanday gana toptor payda olbosun, dini cemaatlar bolup ketсе de başka olsa da özübüzdün al cemaatlar kaçan çıkkan kanday bolgon tarixinden beri жақсы bilemiz. Bizden mazhab ulamaları İmam Azam rahmetullahi aleyh 150. yılı ölü atsa, bu yıl 1440. yıl bolsa, 150 yıl alıp taştаңыз, 1390 yıl murun bolup atadi. İmam Azam rahmetullahi aleyh ötkönü. Oşondan uşul zamanга çeyin alardın urmatı belgili bolgan, kim ekeni belgili bolgan. Ar bir mazhabta, 4 mazhabtan içinden, ar bir mazhabta şunday 1300 yıl aralığında neçen degen muştahit adamlar ötkön. Oşolordun bardığı kelesi o bu. Mazhab karmagandar.
Kur'an sünnet peygamberimizin mana бүгүнкү күндө күтүбү ситта дейбиз, 6 китеп эң чоң белгилүү. Андан дагы тышкары канча деген хадис китептери бар. Алардын бардыгы мазхаб кармаган алымдар болгон. Шу белгилүү болгон Сахих Муслимдин ээси имам Муслим, имам Бухари, имам Абу Дауд, имам Ибн Мажа, имам Тирмизи, имам Малик Муаттанын ээси. Булардын имам Насаи биздеги азыр жер бетинде колубуздагы бар хадис китептердин ээси болгон, хадисти ушул күнгө жеткирип келген адамдар мазхаб кармап келген. Алардын бардыгы келесі орны динден чыгып кеткен дейбизби? Бүгүн эле бирөөлөр чыга калып мазхаб деген бул бидат. Анан жанагы акыйдабызды бизге жеткирип тууралап келген ошолордун жолу менен келген имам Матуриди менен имам Ашарини булар бүгүн ахли сунна вал жамааттан ооп кеткен деп динден чыгарып атат. Эч кандай тартынбастан туруп биз айтабыз, биз Орта Азия калкы илгертен канча кылым бою ата бабаларыбыздан бери жакшынакай өзүбүздүн алымдарыбыз болгон, пайгамбарыбыздан бери улап келген акыйдабыз шу Матуридия акыйдасында. Аны биз Матуридия менен Ашари акыйдасын бириктирип ахли сунна вал жамаа акыйдасы дейбиз. Бул сөз бүгүн көбөйө баштады. Мурун муну арабча китептердин арасында болчу, алар айтат эле, Матуриди менен бул Ашарилер ахли сунна вал жамааттан четтеп бараткан, минтип айткан, антип айткан деп арабча китептерди чиле. Бүгүн кыргызча китептерде ошол пикир жайылып атат. Мазхаб кармаган бул болбойт, сахабалар мазхаб кармаган эмес, бул бидат деп. Сахабалар пайгамбардын жанында жүрүп, түзмө-түз Куран менен хадистен өкүм алып, түз түшүнүп кете албагандан кийин бүгүн ким чыга калып эле мен Куран менен хадистен түз өкүм алам дейт? Ким? Ушунча 4 мазхаб уламаларынын 1300 жылдык тарыхын 100 жыл, 200 жыл болду, бирөөлөр чыга калып мазхаб кармаган болбойт, биз Куран менен хадистен өкүм алабыз деп чыга. Кыргыздарда ошондойлор пайда болуп калды. Мазхаб кармабайбыз десе, Матуриди эмес, биз акыйдада бул Матуриди адашкан десе, биле бериңиз. Бул биздин элдеги чыгып аткан бир бузукулук.